isi yose irimo kuvuga ngo AFC M23 isubiye inyuma ivuye muri Uvira. Nanga aratsinzwe, Amerika iri kumwotsa igitutu. Mbere yo kwemera ibyo byose, mureke twibaza ikibazo kimwe c'ubwenge. Uvira ni iki? Nta mutwe w'inyeshamba ushobora gufata umujyi ukomeye nka Uvira, ufungura amarembo y'amadolari n'imipaka y'ibihugu ngo bawurekure ku busa. Ntabwo bishoboka, nta kiguzi. Reka twibukiranye, Uvira si umusozi gusa, si ikibaya gusa. Uvira ni umujyi w'imari, commercial hub ukomeye cyane. Niwo ufite icyambu cya Karundo, ni icyambu gikomeye cya kabiri muri Kongo. Nico kiraro rukumbi gihuza Kivu y'Amajepfo n'u Burundi na Tanzania na Zambia kugeza ku nyanja y'Abahindi. Ufite Uvira ubufashe mu muhogo w'ubucuruzi bwa Kivu yose. Poti ya Karundo ihuza umutima wa Kongo, poro ya Kalemi, ihuza poro ya Kigoma muri Tanzania, ihuza poro ya Bujumbura mu Burundi kugeza kuri poro ya Mpulungu muri Zambia. Umujyi wa Uvira ufite uburyo bushoboka bukomeye buhuza ibihugu, buhuza ubuhahirane, buhuza ekonomi, cyangwa se bufite ekonomi igaburira Kivu. Ntabwo ukwiriye kuri kwibaza ngo kubera iki bavuyemo, ahubwo ibaze ngo ninde wabahamagaye kandi yabahaye iki, niki yabasezeranyije catumye bavamo. Amakuru yizewe arerekana ko itangazo rya Colonel Nanga ritarimo wino gusa, ahubwo ryandikishijwe secret deal, amasezerano y'ibanga ya Washington. Apana Washington Accord hagati y'u Rwanda na Kongo, oya, ahubwo ni hagati ya Amerika na Nanga. Ukwibaza ngo ni gute? Ese Amerika yaba yemereye Nanga inzira imujana Kinshasa kugira ngo arekure Uvira? Iki kibazo ugeze bibaza ko Amerika nikiyemereye Nanga kugira ngo arekure Uvira? Cyangwa ahubwo se iyi ni turufu ya gisirikare bita ngo reculer pour mieux sauter? Ni turufu ya gisirikare gusubira inyuma gato kugira ngo asimbukire ku mutima w'imari ya Kongo ariwo Katanga. Ibi byose wigeze uzibaza? Uyu munsi turafundura agaseke k'ibanga rikomeye cyane katumye AFC M23 bahindura umuvuno. Kimuhumze rero, nuhumza urahomba. A world of stories. Contexte iri strategique ni dodging international blame, kwirinda kugerekwaho amakosa n'amahanga. Dodging ku bantu bize za karate bazi kudodginga ni ugukinga, ni uburyo bwo gusa no gukinga, kugerageza kwikinga, mbese birinda amakosa bagerekwaho n'amahanga. Inkuru yabaye kimomo. AFC M23 nyuma yo gufata umujyi w'ingenzi wa Uvira bafashe icemezo gitunguranye cyo kugira ngo basubire inyuma. Benshi bari kuvuga ngo Amerika yabashizeho igitutu, abandi bati AFC M23 bagize ubwoba bw'u Burundi, FRDC, Wazalendo n'abandi bashobora kwisuganyiriza muri Kalemi, bari kwisuganyiriza muri Kalemi kugira ngo basubire kwisubiza Uvira cyangwa se bafate Uvira. Ariko se waba utekereza ko ibi byose ari inkinamico cyangwa guhisha umugambi mugari? Mu gisirikare hari amayeri bita strategic retreat, ni ugusubira inyuma gato kugira ngo wisuganye ugaruke ushwanyaguza. Izo zose birashoboka. Ese Uvira yaba ari igitambo, sacrifice kugira ngo Nanga abone inzira imujana muri Katanga, mu mutima wa Kongo, mu mutima w'Imana ariwo Katanga. Uyu munsi muri iyi video tugiye gusesengura ibintu bitatu z'ingenzi bitigeze bivugwaho cyane mu itangazo rya Colonel Nanga, ico Amerika yemereye Nanga mu ibanga. The hidden deal iri mwiki, iyi hidden deal ya Amerika na Nanga iri mwiki. Iyo Nanga avuga impamvu Uvira
ari umutego kuri FARDC na leta ya Kinshasa. Icya gatatu, uburyo inzira ya Katanga ubu ngubu ifunguye kurusha mbere hose. Ubu nibwo ifunguye, nta mutego nta kizuizi kurusha mbere hose. Hanyuma icya kane, ariko yo ni bonus, ni ikibazo c'u Burundi. Turasoza n'ibaruwa ifunguye Colonel Nanga yandikiye cyangwa se yohereje Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Never aramwigarurira. Ni iki gikubiyemo? Iyi ni bonus. Tucikwe kuko izo tugiye kuvuga hano birahindura uko usanzwe ubonamo politike, uko usanzwe ubonamo iyi ntambara. Reka duhere kuri iri tangazo rya Colonel Nanga ryo ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka. Dore ingingo zitatu zirimo utagomba kwirengagiza. Ya mbere ni ukuvana ingabo mu gace runaka bitunguranye, unilateral withdraw, kuvana ingabo mu gace runaka bitunguranye bitazi ukuntu bigenze. Nanga aragira ati tuvuyemo ku bushake bwacu. Mbese Nanga waravuga ati tuvuyemo ku bushake bwacu. Ibi birerekana ko batirukanywe n'amasasu. Ntabwo birukanywe, ibirekana ko batirukanywe n'amasasu. Iyo umuntu avuyemo ku bushake bivuze neza yuko afite ubushobozi cyangwa se uburenganzira bwo kugaruka igihe cyose abishakiye. Afite uburyo bwose bushoboka bwo kugira ngo igihe bishakiye no kagaruka. Kubera iki? Nahavuye ntawe unyirukanye, ntawandasheho, ntamfiteho ubushobozi. Icya kabiri, United States mediation request. Iyi ngingo iri mu rufunguzo rw'ibi bintu. Mediation request ya Amerika. Nanga yeru yavuga ko abikoze kubera ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mediation request ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi birerekana yuko AFC/M23 ifite umurongo utaziguye, direct line ivuganiraho na Washington. Ibi ni confirmation yuko noneho AFC/M23 bavugana na Washington direct, bafite direct line. Icya gatatu ni neutral force. Barasaba ko Uvira itajamo FARDC cyangwa Wazalendo, ahubwo ijamwo ingabo zidafite aho zibogamiye. Murebe neza, iyi ni mission impossible. This is the impossible mission. Nanga ni umuhanga cyane, azi neza ko nta ngabo ubu nyine zikwiriye iri zina ryo kuvuga ngo ntaho zifite aho zibogamira muri aka kanya, ntazihari. Reka dufate ingero z'ingabo zose zishoboka cyangwa se zishobora kwifashishwa muri izi ngero cyangwa se zishobora kwifashishwa muri aka kazi. Ingabo za mbere dushobora kureba hano ni ingabo za MONUSCO. Ingabo za MONUSCO cyangwa se ingabo za Loni nizo ngabo zari ziri mu mwanya zishoboka, zari zikwiriye gukora kano kazi. Ariko Kongo, mwibuke yuko leta ya Kinshasa, leta ya Kongo imaze igihe yirukana izi ngabo ivuga ngo nizitahe zije iwabo. Manda yabo irarangirana ku minsi 20 y'uku kwezi kwa 12 muri 2025. Ubu tuvuga MONUSCO irimo gupakira ibikapu byabo. Disengagement ni ukuvuga ngo tiri mu mwanya wo kuba yoja kurinda umujyi munini Uvira. Iyi ni MONUSCO, ntabwo iri muri uyu mwanya. Ingabo za kabiri ni Samir DRC cyangwa se ingabo za SADC zaje muri Kongo kurwana ku ruhande rwa leta ya Tshisekedi. Zirwana zifatanyije na FARDC, zifatanyije na Wazalendo, ntizishobora kwitwa neutral force, ntizishobora kwitwa ingabo zitabogama kuko n'abanzi ba M23 ku rugamba. Murabizi yuko zatashe zisebeye Igoma ni Kigali, zigenda zambuka zigenda ku mipaka. Ingabo za gatatu ziri mu mwanya wo kugira ngo zibe neutral ni ingabo za EAC/RF, ingabo za East African Community zari kuba neutral. Ariko Kinshasa mwibuke neza ko yazirukanye umwaka ushize bazikura muri Kongo baje kuzana ingabo za SADC, bari bamaze kwirukana izi ingabo za EAC kubera ko ntabwo zakoze akazi Tshisekedi yashakaga, kuko zararwanaga ariko ntizimufashe kurwanya M23. Ati rero muhambere imizigo.
none se niba MONUSCO igenda, SADC ikabirwana, East Africa ikaba yirukanwa, iyo neutral force nanga saba izava he? Izava mu kirere? Ni ikibazo cyo kwibaza. Aha niho hari umutego ukomeye. Iyo nanga sabye ikintu kidashoboka, abashaka kurema ico bita security vacuum, kurema icuho mu mutekano. Muri politike bivuze diplomatic and governance crisis. Diplomatic and governance crisis. Ibi bisobanura uburyo leta itakaza agaciro bigaha urwaho cyangwa se bigahwa abayirwanya imbaraga. Kandi ibingibi mvuga mwamaze gutangira kubibona muri Uvira, byatangiye kuremeka, byatangiye gukorwa. Abaturage bari kwigaragambya bavuga ngo ntidushaka leta ya Kinshasa na Wazalendo kuko baratwiba, baratwica, batwambura ibyacu, dukeneye AFC wakombozi. Ibi niko abaturage muri Uvira bavuga. Ibi ni nko gufata inzira imwe zahabu ukayikingura imiryango yose, ukirukana abazamu, hanyuma ukigendera. Ni ukuvuga ngo nangazi neza ko ntangabo zihari zikwiriye kurinda Uvira. Ibi ngibi yarabizi neza, kurema izi kondisiyo warabizi. Dore uko bigenda. AFC/M23 isizikinze inzu irigendeye. FARDC iribujijwe kwinjira. Nuvuga ngo FARDC, AFC irakinze irigendeye. FARDC yabujijwe kwinjira, tibyemewe yuko yinjiramo hano. Kangabo za ONU zihari, nta wundi ufite urufunguzo, nta ushobora kwinjira hano. Ibi rero bibyara ico bitiki icuho, the vacuum. Umujyi usigaye nta wurinda, ingaruka ziba chaos. Iyo bigenze gutyo, uwo mujyi uhinduka isibaniro ry'abajura n'imitwe yitwaza intwaro n'akajagari katarangira. Bityo FARDC cyangwa Wazalendo nibagerageza kwinjira, bakagerageza kugaruka muri uyu mujyi, nanga zahita avuga ati mwishe amasezerano, nta neutral force ihari. Hanyuma ahita yisubirira muri wa mujyi, ahita yigarukira muri Uvira, byemewe n'amategeko, babyita ngo ni legitimate defense. Nuvuga ngo we ahisa agaruka muri wa mujyi, yamaze gucreating ya vacuum, arangije kuko azi ko ntanga zindi ngabo zihari, yigira inyuma, babandi nibinjiramo, agaruke kubakubita noneho abashwanyaguza. Kuko aje kurinda iki? Abaturage biwe. Aje kurinda abaturage, baramukeneye ko barataka ngo ngwino mukombozi. So izi ni impossible conditions kugira ngo intambara ikomeze kandi noneho yemewe neza. Abibwira rero bari gusara kuri mutandao ngo intambara ngo yarangiye, ngo AFC ngo muratsinzwe, ngo bigenze gute, ni hatari. Ariko ikibazo rero komeza mucibaze nawe ugisubiremo. Ikibazo cyo kwibaza kigumaho, kuki umutwe w'inyeshamba wafata umujyi ufungura inzira z'ubukungu zija mu bindi bihugu bitandukanye nk'u Burundi, Tanzania, Zambia, kugera ku nyanja y'Abahinde, hanyuma ukawurekura mu minsi mikeya nta kiguzi? Bitekereze nawe wayi bishoboka. Kandi atari kunanirwa siko bahunza amasasu, bamaze guprovinga yuko ari ingabo z'igihugu zikomeye, ziruta ingabo ziyoboye Kongo. Igisubizo rero cyabyo kiri muri iki gice gikurikiyeho, the hidden deal hagati ya Amerika na nanga. Muri politike nta kintu gitangirwa ubuntu. Donald Trump na leta ya Amerika bazwiho gukora transactional politics, mpanguhe. Bazwiho gukora transactional politics, ibintu byabo ni mpanguhe. Nimuja kureba n'amasezerano ya Washington ni mpanguhe, win-win deal. Ese utekereza ko iyi mediation ya Amerika ibi ari ubusa? Ntabwo ari ubusa, bifite icyo bivuze. Niba Amerika rero yasabye nanga kuva muri Uvira, zanze bikunze nawe hari icyo yisabye. Ni kuvuga ngo amakuru yizewe n'abasesenguzi bakeka yuko biri muri iyi deal, ibintu bishobora kuba bikubiye muri iyi deal. Reka tuzinjiremo. Ikintu cya mbere ni legitimacy, kwemerwa. Legitimacy ya nanga, kwemerwa. Ubusanzwe twari tuzi ko nanga yahawe sanctions na leta ya Amerika, ariko uyu munsi Amerika ikeneye mediation request. Kugeza ubu rero leta ya Kinshasa yitaga AFC/M23 umutwe w'inyeshamba, umutwe w'iterabwoba, the rebels. Ariko iyo Amerika igusabye mediation, ibiguhaye agaciro ka politique. Ubu nanga si umuyobozi w'inyeshamba gusa, imbere ya Amerika ni umukinnyi wemewe wa politique, the political actor, ugomba gutegwa amatwi.
nanga ntabwo akiri umuntu usanzwe imbere ya Amerika, nimba bashobora kumusaba kugira ngo bakorane mediation. Kuko mwirinde, ntabwo iki ngiki ari mediation y'u Rwanda, oya, ntabwo binyuze mu Rwanda, yanditse ngo US cyangwa se United States mediation request, ubusabe bw'ubuhuza bwa Amerika. Ni ukuvuga ngo biheza Doha framework agaciro, ntabwo bikiri guha agaciro Washington Accord, bihita biheza iriya framework yo kubwira leta ya Kinshasa ngo noneho icarana na nanga, icarana naba muganire. Gusabwa mediation na Amerika kubivuga kuriya, mu yandi magambo isobanuye kwemera nanga nk'umunyapolitiki. Ibi ntibikira umukino wa gisirikare w'inyeshamba, winjiye muri politike, diplomasi. Icya kabiri ni ubuzima bwa nyuma ya Felix Tshisekedi. Wabyumvishe neza, ubuzima bwa nyuma ya Felix Tshisekedi. Amerika ishobora kuba ibona yuko Felix Tshisekedi yananiwe gukemura ikibazo cyo muri Est. Mbese byarananiranye mu kwemera kuva Uvira kwa nanga, yeretse amahanga ko we ashobora kubahiriza amasezerano, discipline. Izo twavuganye ndashobora kubisha mu bikorwa, mfite discipline yo kubikora, mfite igisirikare kinyumvira. Ibintu FARDC na leta ya Kinshasa bananiwe, ibi bimuhesha amanota menshi Washington. Ikindi, tuve bukeya muri politiki, twinjire muri strategie za gisirikare. Strategie ya reculer pour mieux sauter, batagetinga Katanga. Birashoboka yuko ibi zose tuvuze bidashoboka, ariko ku ruhande rwa nanga ari preparation zo kugira ngo noneho bafate Katanga. Ariko rero reka tuve muri politike tuje muri strategie ya gisirikare nyacu. Hano aha niho hari isesengura ryimbitse. Ahangaha niho tugiye gutinda dusesengura neza igitekerezo cy'uko M23 AFC M23 basubiye inyuma kubera intege nke, gishobora gufatwa nk'ikinyoma cy'ikinyejana, kuko bamaze guprovinga ko ari igisirikare gikomeye. Dore impamvu Uvira yari umutego ku ngabo za leta ya Kongo, yari umutego ku ngabo za leta ya Kongo cyangwa se kuri Tshisekedi, kandi Katanga akaba ariyo ntego nyamukuru, mbese niyo bari gutagetinga. Uvira rero iki igakoreshwa nka tactique. Uvira ni static defense, kurinda ariko bihenda. Kurinda Uvira birashoboka ariko birahenda. Kugumisha ingabo 7,000 mu mujyi wa Uvira ngo zikore nk'abapolisi, zigenzura imipaka, zigenzura amaporo, zigenzura abaturage, zirwane na wazalendo ibitero bya buri munsi bidashira, ni ugupfusha ubusa imbaraga, waste of resources. Kugumisha izo ngabo hariya ni ugupfusha ubusa imbaraga zabo. Kuri nanga Uvira yonyine ni umutwaro kurusha uko ari inyungu. Kuri nanga ni umutwaro, ashobora kubona Uvira nk'umutwaro mu gihe ataba yabashije gufata Baraka, Kalemi n'ahandi. Uvira iguma ari umutwaro kuko yogumana ibitero shuma bitagira umubare za wazalendo. Amahanga bashije kumuhagarikira muri Uvira, biragoye yuko ivyo bitero byoreka kubaho. Iki rero kidusingiriza ingingo yindi ikomeye ishobora kuba yihishe muri ibi ngibi, the diversion, kuyobya uburari. FARDC na wazalendo na SADC n'u Burundi bose bari bahanze amaso Uvira, nubwo SADC isa nitari mu mirwano, ariko imitima yabo ni hwiri. Nanga arimo gukina game y'ubwenge, arasaba ikintu azi neza ko kidahari kandi kidashoboka kakanya. Ibyo ngibyo nanga arabizi neza. Nanga gutanga Uvira akayitanga nk'igitambo, bivuze iki? Bituma FARDC yirara cyangwa se ikaryama igasinzira ivuga ati twaratsinze, nahacu ubungubu. Ariko nanga we ari mu rugendo rugana hehe? Inzira ija Katanga, ari muri preparation kugira ngo hariya noneho habohorwe. Timubwire ngo ibituvuga ni ibihuha. Nanga ubwe mu itangazo yasohoye mbere yiri yarabyanditse, abyandika kuri X yiwe, muje kureba kuri hando irahari. Rero yaravuze ati in Katanga injustice reigns and our people are oppressed, we will put an end to it. Muri Katanga hari akarengane kandi tuzagashiraho iherezo. Mu gihe FARDC
iri kwishimira kugaruka Uvira. Mbese batekereza ati ingabo za AFC zirahavuye, tugiye kubasubirana. Ingabo kabuhariwe za AFC M23 ubu zishobora kuba zaramaze gushinga ibirenge mu mihanda mu nzira imanuka zerekeza Kalema. Twibuke ko Katanga niyo sanduku y'ubukungu bwa Kongo, niyo ifite amabuye y'agaciro ya cobalt na copper isi yose irangamiye. Niho hari icicaro c'amabuye y'agaciro isi yose iza gushaka muri Kongo, nubwo atariho honyine no muri este handi, ariko hamaze kuja facilities, hari amafactory, hari inganda zitunganya ibi, hari umuhanda ukoze. Amerika iri gushoramwe amabiliyoni n'amabiliyoni y'amadolari kugira ngo bafunding Lobito Corridor, kugira ngo baze bakure amabuye y'agaciro n'umuhanda traverse Angola ugere muri Katanga ujana amabuye y'agaciro kuri Ocean Atlantique. Ivyo ngivyo rero ni Katanga byose biberamo, China niho iryamye. So ahangaha twibuke nuko aho turi kuvuga twigarukire kuri leta ya Kinshasa, niwo mutima w'ubutunzi butunze Kinshasa. Katanga idahari, ekonomi ya Kongo ibisa n'ifite ikibazo. Muri Kinshasa tibobaho. Niba M23 rero ibashije kwinjira muri Tanganyika no muri ho Katanga, tibizaba ngombwa yuko isubira kuje Kinshasa. Izaba ifunze robine y'amafaranga, Tshisekedi azabura amafaranga yo guhemba abasirikare, leta y'ibizabamo chaos, izabamo ibitangaza. Niho niryo tangiriro ryo guhirima rya Tshisekedi. Iyi niyo future nyayo, iyi niyo future yahariye biramutse leta ya Kongo itemeye kuza ku meza y'ibiganiro kugira ngo iganire na AFC M23. Iyi ni nayo turufu nayo nanga nawe akoresha economic strangulation, mbese niko kuniga ubukungu yarangiza akabihorera. Nico gituma yirukankira kugera Katanga, namara kuhagera hashinze ibirenge azabuniga gusa kidogo abufunge mu gutaninga gutya karobine, ubundi akiryamira agaceceka. Kinshasa izaza gukora ibiganiro byange bikunde, kubera ko niryo zingiro ry'ubukungu. Ikibazo cy'u Burundi twavuze yuko ari bonus, the regional puzzle. Ikintu abantu benshi birengagije muri ririya tangazo ni paragrafe ya nyuma ivuga ku Burundi, cyangwa se bitari kwitabwaho cyane mu buryo politikali. Nanga yavuze ko atazemerera imitwe irwanya Burundi nka Red Tabara gukoresha ubutaka bwa Kongo bwamaze kuba libere kugira ngo butere Burundi. Ibi ni ubutumwa bw'ibanga bugenewe perezida w'u Burundi Ndayishimiye never, ariko kandi buri mwibaru wifunguye buramushira muri dilemma yo kuvuga ngo ndahomba abangaba ndaguma Kinshasa cyangwa nemere gukorana nabo. Kubera iki? Bari kumutumira, bamaze kurekura imfungwa ziwe, bamaze kurekura abarundi, bavuga ati twebwe nta kibazo dufitanye n'abarundi, nta kibazo dufitanye n'u Burundi. Ibyo bikora leta gusa. Mbese bari kubwira u Burundi ngo twebwe turi igihugu, twebwe nitwe leta y'ejo hazaza, twebwe nitwebwe buyobozi bw'ahazaza. Gukorana natwe ni ukwiteganyiriza, gukorana natwe nitwe leta y'ahazaza. Believe it or not, niko bimeze. Ati rero dukore diplomasi, nta mpamvu yo kugira ngo muturaseho ibisasu. M23 irimo kubwira u Burundi iti twe ntabwo turi abanzi banyu, timwirirwe mudutaho igihe, timwirirwe mudutera ibisasu, timwirirwe muduhangayikira, ahubwo natwe ikiguzi cyacu tuzabaha cyangwa se ico twishura tuzabarindira umupaka wanyu. Niba Burundi rero butari muri ico kibazo nuvuga ngo turarinda umupaka wanyu, so duhahirane. Ico bivuze niba Burundi buvuye mu nzira bubaye neutralized, bubaye buneutralizwe, AFC M23 izabisigaranye umwanzi umwe gusa rukumbi, ni FARDC, kandi ni igisirikare kirwaye, ni igisirikare gicumbagira. Kandi muzi ko nanga yatangiye kubabwira ngo umuyobozi wanyu perezida wanyu abita aba homeless, inzererezi. Rero ni muze munyiyungeho, muze munsange, ni jewe wejo hazaza. Arabwira wazalendo, mwaragambaniwe, muraba loyo, mukunda igihugu, ariko mwaragambaniwe n'uwabatumye. Kwiyunga kuri AFC rero ni ukwiteganyiriza. Uzica ari gukora, ari guteza ico bita psychological warfare mu gisirikare cya FARDC. Yamaze kubateza intambara yo mu mitekerereze, azaje kwinjira muri Katanga, urugamba rwararangiye, bahunga gusa nkuko nahandi byagenze. Ibi ngibi
byorohereza cyane urugendo rwo kuja muri Katanga, ni ukuhagera bawithdrawinga bagenda. Mu gusoza rero, ntimukumva ibyo abanyapolitike bavuga hejuru, ahubwo muzumva ibyo batavuze, ibyo basize. Muri politike, muri diplomasi, ibyo umuntu avuga ku kanwa n'ibyo yasize, ibyo yasize n'ibyo by'ukuri. Kurekura Uvira kwa M23 si ugutsindwa. Uwabivuga gutyo yaba yibeshe cyane. Si ugutsindwa, biri strategic. Ni strategic realignment, ni strategic preparation, ni strategic yo kugira ngo bipange, ni strategic retreat. Ni ukugira ngo biprepare, noneho kugira ngo bagaruke basatagura, bagaruke bashwanyaguza. Kubera iki? Bazaba bamaze kwipanga neza, babanze ba cleaning, babanze batuma abaturage bumva ko AFC bayikeneye mu mitima, babanze bamenye ko binjire mu mitima y'abaturage aho bafashe. Nibarangiza kuhafata, abaturage babakenere, ntabwo ari ugutsindwa. Abatekereza ko abari kuri mutandao bibwira ngo singaho barahafashe, you are very wrong. Bamaze kubona legitimacy muri Amerika. Ni ukuvuga ngo bamaze kubona legitimacy, Amerika imaze kubemera. Mu mutima wa Amerika bamaze kwemera yuko bariya ni bakombozi, n'abayobozi b'ejo hazaza kwa Kesaso bazakorana nabo. Impamvu imwe ikomeye ishobora gutuma Amerika ibemera ni igitutu iyo iri mu nyungu. Amerika yo iri mu nyungu. Utese ni gute AFC M23 gukanda leta ya Kongo ikayisunikira ku gikuta kuri Amerika ni inyungu? Utese ni kubera iki? Leta ya Kinshasa ija ku gitutu cyo kwegamira kuri Amerika. Noneho Amerika avuga none ni muduhe ya deal priority yo kugira ngo twaccessinge amabuye y'agaciro yanyu. Ya deal Kisekedi yemereraga Amerika. Bamaze rero, Amerika imaze kuaccessinga ibyo, irabona uburyo ikompeta n'abashinwa muri Kongo. Mbibutse yuko Ubushinwa, amabuye y'agaciro ya Kongo aja mu Bushinwa 80% yerekera China. Amerika iri obsessed, ikeneye gushinga ibirenge muri Kongo. Yasabye Kisekedi kugira ngo twemerere amakampani yacu y'abanyamerika yaccessinge vital minerals za Kongo. Mbere bamaze kugabanya igitutu cy'u Burundi rero, ikindi gikomeye, mbese gikomeye cyane, bicaye ku meza bari gutegura uburyo bazaja handi. Bategura igitero simusiga ku mutima w'ubukungu bwa Kongo ariwo Katanga. Nabivuze mu gihe Kisekedi azaba atatekereje kabiri ngo aze ku meza y'ibiganiro. Ikizaba gisigaye, igisubizo kiri mu nzira yoroshe. Igisubizo kiri mu maboko ya Kinshasa yo kugira ngo ice bugufi yemere kuvugana. Bitagenda uko, AFC FARDC bategura igitero simusiga. Ese barakomeza kwishimira ba FARDC, kwishimira ko Uvira ishobora kugaruka mu maboko yabo, cyangwa baraza kugira ngo bemere baje mu biganiro, bitegure? Bitaba ibyo ngibyo, baritegura iki? Urugamba. Icyo ndishuwa nuko AFC M23 mu gihe batazaba bemeye kuza mu biganiro, bazaba bari gutegura urugamba rushobora no guhindura amateka ya Kongo burundu, rudesida ejo hazaza h'igihugu ca Kongo. Aha niho amayeri yo gusubira inyuma kugira ngo usimbuke neza agaragarira neza. Niba wakunze rero iki sesengura, wakoze iki kiganiro, kanda subscribe, kanda like, kandi utwandikira muri comment section utubwire icyo utekereza. Urabona AFC M23 izahagarara cyangwa iramanuka yerekeza muri Katanga? Irahagarara gusa itegereje cyangwa iramanuka yerekera iriya? Murakoze cyane, turabakunda, Imana ibarinde. A world of stories.